India ga American systems ke khenari se India dana koi ki National Assessment and Accreditation Council se yam samna ha da UGC gi makha da lakpa koi council ni autonomous ti oiraga makhoi gi dana akoi university sing si koi gi kan Middle State Association of Colleges haina amale maduna akoi accreditation to bani koi gi accreditation sida yam kup na tau basi moi si institute ma visit tau matam da moi si barabar mi trama thoi train thoi na khoi visit tau hai aduna expert amam na institute amada la pa matam da khoi parameter ama ase 14 parameter du mong da parameter ama natra yam am da parameter ani gumba yam kup na analyze tau hanba National Security Advisory Board ki ngarang silong da nomi yoiba mi phama ma pangthok khibang loinena awang nopok praja singna muthat khina ba dabi toriba afaspa se muthat lo haina bharat sarkar da mi phama sigi recommendation thaba da yauri hairi board sigi official amana phongdok rakhibada mi phama se non government state representative sing yauna chathakiba mi pham aduna awang nopok bharat ki state singna thengnari ba issue kaya kupna khana ni na khe loinena counter productive oiraba afaspa se Naba mod pinarakpana recommendation da haptuna thagadoribani hairi Women Action for Development Ward Imphal Namasiga Seminariba Lopsing Sung stakeholders singa Kusam Narga from peace in the home to peace in the world let's silence militarism and violence against women Hibatimda International Fortnight protesting violence against women Hibatimda Toromama Lakliba Tang Kungamanga de December Tarani Fawa Manipur Mafum Kada Pangto Kadoriba Sigamari Linena Numising Asida Kanagumba Luf Amadi Sangstan Amatana Banatraga block at Singba Amat Tawbigino haina arfil torli Honabakan ba madi entrepreneurship ki wakhan bu selabadi small scale industry kaya Manipur da lakna gi maram oiri masida sarkar na so akan ba mi eng sangbi tangai fadab leidi hiram sida report ma Manipur da thaba phangdabagi samasya kya leiduna su honaba kanba amasung entrepreneur gi wakhalo leiba singdadi thoina aruba ma oidre singjamai waikhom lekai da leiba song sabung craft house ki mapu oiba PS Premananda Sharma ngasidi masana masabu thabak pijabagi matakta thabak phangdraba lari khaiba miyoi 33 lomuksu hingnanabgi lambi piriba magun leiraba craftsman amani mangna Manipur samasa tangai fadana dharma karma amasung laitin amasung nat ki oiba thabak thoram singda jangdraba yadraba potlam sing haibadi satra pe humaina singba sabaga linana Manipur culture amasung tradition bu masak takpada asabu thodang lobuga loinena sendan lambi amu enasu mai pakna sathari angang oiringidagi hauna sana pot satra murti kya saba pamna laklaba matung 1995 ta guru sisya parampara gi makhada training sakna eba oza hum haibadi guru jadumani guru amusana sarma amasung guru kesugi makhada marks sculpture amasung kenen bamboo da tambal loiduna lamsing asta khongdaba hauraklaga 1994 da establish tawraba matung 2007 da song sabam craft house haina register tawraki mahak muti saba kenen bamboo khatana tana hiram kya da su khutma khrai aina hauji bhawda ojagi matung illaga sagi bada koigi aihan han bada nupilan gi murti kanan devi gi joy chandra adagi irabot kangla manung da leiriba kangla sa adagi konung manung da leiriba hauji hauji latnariba yumjau lairembi sina singba murti singasi sajagre song pe sabada Manipur gi ningtholai semba sana jawbana 2007 gi kwaktan ba tharong gi mangoina na lemjaningai oirba song saba haiba mingthon piduna ikai khunba utki 2019 gi oina su Ken Bamboo da state award piki hoji sathari ba Manipur Sangai tourism festival da su mana design kya tawri maki khusa haiba amasung magunbu khangnaratuna Bhopal Lok Kala Parishad Indira Gandhi National Center for Arts Khajuraho festival yauna stage amasung filgi tongan ba design kya su tawkhrai athuba matamda Mandalay Dhaka Vietnam yauna World Bamboo Mission gi makhada Barton Toroktuna Bamboo Crafts ki exhibition kya da su sarup yagadaba Premananda ngasi phawada sarkar gi amasung mari lenaba industry department tagi mateng phangdabana mioi chama phawba thok piba ngamgadaba small scale industry tawduna senmitlon amasung thok phangdabagi samasya kharada oirabasu kohon ge khanba pandam phangdabada nungaitaba phawri paisa ji leitabanina akoi gi sarkar gi site ju yengjin biba khara watpa aduna akoi ji aina pamjariba mi nipu yang khai chama ji thabok pibuji ngamde aduna masi sarkarna kitang pangbiragadi ai ngamgani na ai khanje sarkarna mating panghanebgi apamba songsabam craft house ki manager PS Devan phondordi ngasi resource mayam jing puthoragna na ba sarkar na su akan ba mijeng ama industry department library ba sing na su mijeng changhan janingi aduga sigumba youth singje
मसीदैसिदा अखोगी एंटरप्रेन्योरशिप की वाखलोन से मचे फजन लहननबा अखोगी अवेयरनेस प्रोग्राम से मैक्सिमम सिलनिंगबगी अपाम मधु लैजै मणिपुर इंडिया की इंडस्ट्रियल मैप ता यावंग नमद्रबसु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लमदा सरकारना मियंग संगलबदी इंडस्ट्रियल स्टेट अमा ओरपसु याय ISTV पावगीदमक कैमरामैन पीबोबोगलुनेना सर्जन नाम इम्फाल सही अगस्त की तांग कुनगमंगा उखुल डिस्ट्रिक्ट की रिहा विलेज तगी नुपी अमा माकी मपुरोइबना मई थारगा हाकी हाइबा थौदोदो ngasi Manipur State Commission for Women की टीम अमना हाकथेंगना सतुनिंग सिनख्रे खोंगसद दुदा कमीशन असगी चेयरपर्सन आई इबेतोंबी मेंबर सेक्रेटरी एस मेगाचंद्रा मेंबर मजिदा खान अमदी फील्ड ऑफिसर के एस सोमरेंद्र नसिंगबा म्योय सिंग लोइनके थौदो अदुदा लेखिद्रबी भामिया राय खान मपुरोइबा उटिंग राय खान कोबी नुपी अदु फुंगरई तोंदा लेबा बरागी युम अमदा मैना साकपदगी लेखिदबनी हाइबा पाउ मीडियादा यौरपदगी कमीशन हाकथेंगना यंगसिनबी खोंगसत चतखिबनी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना मै साकलब मतुंगदा भामिया राय खान उखुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकल नारबा मतुंगदा रेम्स हॉस्पिटल दा लाइकल नरमलगा लेखिदबनी माकी मसादा चादा मरफुतरा मंगा हेना मैना साकपदगी सिखि मागना हिंगनी मतमदा मपुरोइबना यु थकलगा फुबसैबा तत्तना सथबदा नतना नुपी कोई हाइबा वाफमसु कमीशन की मेंबर सिंग तमखे एमु मनुंग मखा ताना भामिया राय खान मसा अनि हुंदोक लंबदा नतना था तरेट की अंगांग अमसु नावपुनरी बिनी मदै मनाव तोयना खना सैनबदगे सिद्रिंगे की मांगोयना था अनिरोम मपाम दा हलक्तुना लेरमी मकुबोक अमदि मनेमबोक ना मांगोंदा ओट नैबगी थोंग मखा ताना सथा हलरोय हाइबगी थाजब पिरमबदगे पुखिबनी मेसी एसी सिंगने ओय फंगलोखे कमीशन की चेयरपर्सन इबेतोंबिना थौदो असि थमोय सोकना नुंगाइतबा थौदो अमनी असिगुम थौदोकसिंगदा मणिपुरदा थिगतबगी थबक खोंगजेल तप्पी हाइना खले थौदो असिगी मतांगदा मरालेबसिंग आइन यु एबा सेराक फंगन होनाबदा कमीशन की मखैदगी अंगम मतेंग फांगनी फंगदोखे दसिगुमसे मुक थोक्तनबा मई दौन चाकलिबा क्राइम की मई चाकसे दम हंदक केसिदा पुलप न मुथतपा याबगी थिजिन हुमजन मगी अंकक्तुबी खरा तप्पेना उजै नमसी तम यम साना यामना थूना थिजन हुमजनना यामना वाजरबा इमुंगदैदा करी मतेंग पांगबा याबा आयनगे थोंगदना कर्म खोंथांग लौखटलगा इमुंग सिगी लेबाकी खुन सिगी पुनमक्सिदा मतुंगदा अमुक थोक्तनबा कर्म दंडी पीरगा कर्म विचार तौरेरना यामना थुन चथबम थोई हाइना थमजगे नसिगी मरुब पाव अमुकन पिजरे इनर लाइन परमिट सिस्टम की मतंगदा हिंदू पाव सेदा यूजी ग्रुप ना जॉइंट कमिटी सेमनी हाइबो वाफम हक्सिन लोबग लोइना अरान बनी फंदोखरे ISTV न्यूज़ में ताबिर पुनः अमुकना खंजरे